Signore e signori ambasadori. Gospe in gospodje veleposlaniki, lepo vas pozdravljam in želim, da vsakič, ko vstopite v to hišo, se počutite kot doma. Naša dobrodošlica in naše spoštovanje je namenjeno vam, vašim narodom, tem vašim predsednikom vlad. Vse vas pozdravljam in vam želim uspešno in rodovitno delo. Značilnost veleposlanikovega dela je, da dela majhne korake, majhne stvari, a vedno z namenom po miru, zbliževanju src ljudstev, sejanje bratstva med narodi. To je vaše delo. V majhnih stvarih, zelo majhnih. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil ter opogumil nove veleposlanike pri Svetem sedežu, ki so iz Mongolije, Bahamov, Dominike, Tanzanije, Danske, Malezije, Ruande, Finske, Nove Zelandije, Malija, Toga, Bangladeša in Katarja, ki so danes izročili poverilna pisma. Sveti oče med pozdravom veleposlanikov še dodal. E oggi tutti siamo contenti perché abbiamo visto come due popoli che erano allontanati da tanti anni, ma ieri hanno fatto un passo di avvicinamento. Danes smo vsi zadovoljni, saj smo videli, kako sta dva naroda, ki sta se pred tolikimi leti oddaljila, včeraj naredila korak k zbliževanju. Do tega je prišlo po zaslugi veleposlanikov, diplomacije. Plemenito je vaše delo, zelo plemenito. Želim vam, da bo uspešno, rodovitno. E che Dio vi benedica. In naj vas Bog blagoslovi. Grazie. Hvala.